Zovem se Jaganja Cimsija. Živim na Čardaku već 25 godina. Šta mogu reći o ovom svemu? S komšijama smo bili stvarno super. U posljednju godinu, dvije primijetilo se da se oni pomalo onako odvajaju, da su više onako poučeniji, ali posljednji ovi 2-3 mjeseca oni nisu krili. Kad je bilo glasanje za Veliku Srbiju, primijetilo se da su oni svi za Veliku Srbiju. Išli su glasat, nisu ni krili, ali su s nama bili dobre komšije i kontaktirali smo i pričali, išli jedni drugim na kafu. Međutim, pred ovo baš zadnjih mjesec dana oni nisu krili da su za vojsku i da ih je vojska naoružala. Pa mi smo pitali, pa dajte ljudi da vidimo šta je to, da se vidi zašto to, pa hoćemo li mi svi zajedno braniti ovo brdo, od koga se branimo, šta se dešava. Oni su šutli, ajde vidjet ćemo, jednom su pozvali muža na sastanak i rekli, eto, mi smo za vojsku, ako ste s nama, ako niste, međutim mi smo već tada vidjeli da je vojska agresor, šta je radila u Hrvatskoj i nismo mogli stati uz vojsku, prema tome nismo mogli stati ni uz njih. Tako da nismo prišli na njihovu stranu, ostali smo na bosansku, a oni su htjeli da osnuju svoj srpski SAO Čardak, a pošto je to bilo mješovito nasilje, bilo je Hrvata i Srba i muslimana i dosta smo živjeli skupa, nismo htjeli da se odvajamo. Međutim, oni su to već pred 7 dana, pa možda i 3 dana počeli da pucaju iz svih naoružanja. Imali su i VBR i protiv avionce neke. To su užasno se pucalo svaku noć, nismo smjeli iz dvorišta izaći. Pojedinci su muža zvali telefonom, a kakve to snajperiste imaš, a kakvi to ljudi naoružani hodaju, sam da mi ne bi smjeli izaći iz dvorišta, da ne vidimo šta se radi. Jer oni su doveli, poslije smo vidjeli, poslije svega ovoga, kako je bilo dosta strani ljudi koji su tu bili, nisu sve bili naši mještani. Bili su njihove komšije iz sela i šta ja znam, bili su ljudi koji mi nismo poznavali. Šetali su se tuda, oni su iselili svoje žene i djecu, kad smo mi vidjeli da su oni iselili svoje žene i djecu, onda smo i mi iselili svoje. Sad jednu noć dobili smo dojavu da će nas tu noć poklat komšije. I mi smo popričali sa svojim komšijama koji su nam najstariji tu, najbliži, koji su rekli ne vjerujemo, možda će vas samo razoružati, ali ne vjerujemo. Dočim poslije kad smo našli spiskove, kad smo našli sve te komšije su bile uključene u organizacije, bili zaduženje za oružje, napismeno je bilo ko će koga poklat, sve je to nađeno u tim garažama u kojim su se oni skrivali. Tako da je to bilo strašno, mislim, sjetit se šta je sve moglo biti da nismo pobjegli. Ja sam samo tu noć kad su nam dojavili da će nas poklat, mi smo pobjegli kod komšija u Živinice gore u Kostur i čekali smo da vidimo šta će to biti, hoćemo li se moći vratiti. Međutim, sutra dan je počela neka užasna pucnjava, strahota, bilo je strašno to čuti i gledati sve. Međutim, mi smo opet pokušali da vidimo šta je. Došli su neki ljudi koji su rekli da je ovdje pohvatano dosta tih ekstremista, nađeno kod njih dosta oružja, municije, stranih ljudi i sve one strahote koje nismo sanjali da su se mogle desiti, oni su to nama pripremali. Poslije kad smo se vratili, bilo nam je to strašno u početku, nismo vjerovali ništa. Kad smo se vratili i saznali šta su sve pripremali, šta su radili, kakve su spiskove imali, koje sve tim odredima, ženskim odredima, muškim odredima, to je strašno. Ja ne mogu vjerovati da i jedan od njih više može vratiti ovamo nama pogledati u oči. Jer mi njima nismo nikad rekli, oni su se tu doseljavali, mi smo im pomagali praviti kuće, davali im vodu, struju, zvali na kafe, stvarali im atmosferu da im ne bude neugodno. To može svaki reći, ne može poreći koji god upitate ga. A oni su nama spremali tako nešto da nas pokolju, pobiju, da nas istrijebi, da nam popale kuće,
To su stvari koje se ne mogu zaboraviti, ali najstrašnije je što oni misle da su u pravu. I oni su valjda njima puštali te kasete, držali im razne sastanke, uvjerili u tako nešto da ćemo mi njih pobit, poklat, ubit. Šta ja znam, tako su i pripremali da su oni jadnici kad su pošli da pucaju i ratuju, misli sad evo idemo protiv nekog neprijatelja. Oni su taj rat počeli ne znajući da se narod pobijediti ne može. Ako narod hoće da živi zajedno, onda to ne može jedna ekstremna grupa uništiti, ni ubiti, ni poremetiti taj život. I šta je bilo, ispričaj? Ja jutros ustala, mi smo sinoć svu noć hodali, ova se zgrada zapalila i vodu nosili. I jutros da ustanem, rekao Geller, mislim od Franje Geller. I mi smo i popili kafu. Kad sam se ja vratila da ovo izvadim ovo, a on rekao Meho, dragi, rekao nije ispodirala, Haman rekao velika. I tako su saznali, eto. Onda nije 6 komada ovdje ima da nisu ispodirali. U Vijeke pod krovom, u nas pred podrumom, u Zdravana, u Nemađe nije. U Zdravana i pred radnjom i pred podrumom. Vidiš? I tako ostavili, javili sad, pa šta će biti, doći oni. Meho moj dragi. Neće. A da se vi bolje. Valjda će dragi Bog dati. Vidi. Bože moj, dragi Bože. Samo je žalosno, imali su sve, lijepo su živjeli, sada nema ničega, to je pustoš, groblje, sve je uništeno, žalosno je. Čak u nekom momentu razmišljaš da li da ostaneš uopšte tu, negdje gdje si proživio vijek. Dosta smo im kuća spasili, nismo dali da ih ko pljačka, da ih dira, a napismeno smo našli da oni trebaju naše kuće popaliti, nas poklat. To je strašno. Ako mogu pozdraviti Josipa, da čuje da smo živi, jer nam je se prijetila velika opasnost, da smo jedva izbjegli. Onaj ko je to napravio, nek se stidi i srami i nema više ništa da kaže. Nemoj plakati. Pretrpili smo veliku žalost i ovaj događaj. Samo ispaštaju naša djeca i ovaj sav narod koji je nedužan i koji nije kriv nimalo. Htjela bi da pozdravim sve svoje širom Jugoslavije. Izbjegli smo jednu veliku nevolju. Na Čardaku sam već 20 i nešto godina. U zadnje vrijeme sam primijetila moje prijateljice koje su radile sa mnom da se izdvajale i da nisu dolazile više na kafu. Kaže se što prije smiri. Željela bi sad da ova srpska stranka sama se stidi se šta je napravila od nas i koliko nas je zavila u crno. Prije da se ovo smiri, prvo pozdravljamo svu vladu da što bolje napravi za ovaj narod, jer nam je toliko dodijalo da više ne znamo ni šta ćemo, ni gdje ćemo bježati, ni šta ćemo od sebe. Svi smo živce pogubili, obolili, lijekova nema, ne možemo se liječiti i tako. Nemam više šta da kažem, samo pozdravljam sve u Zagrebu, svoje rođake i rodice i braću i sestre i sve koje me gledaju, eto nek kažu ko još dalje zna nekom da javi da smo mi za sad živi. Mi se borimo po podrumima, spavamo. Pravda pobjeđuje sigurno, pravda vjerujem da će pobijediti. I nemamo šta više da očekujemo nego samo pravdu i pobjedu. I to. Moju čerku ne znam već mjesec i po dana, ako me vidi gdje i ovo bude slušala, neka mi se javi što prije, jer smo bolili svi.
Zovem se Stanić Nada. Živim tu na Čardaku, a rođena sam u Zelenkama. Sve ovo šta ja znam, mislim, radim u tvornici obući, dole sam se družila, normalno bez ikakvi odvajanja i šta ja znam, svi smo bile isti, skupa smo pile kafu i to. Međutim, ovo zadnje vrijeme pošlo je nekako odvajanje, šta ja znam, sve su počeli odvajati, svako sebi. Ona je priča ovako, ona je onako. Onda bili smo ovdje na Čardak do zadnjih dana. Ono dok je bilo maltene da više nismo mogli ovdje ostati. Kad smo, krenula sam sa ovim djetetom u selo tamo, muž mi je ostao ovdje, 30 sati nisu mogli da izađu iz jednog podruma, jer je pucnjao i bilo od ovih tu naših komšija, normalno Srba, on su otvorili vatru, tako da nisu dali ljudima ovim da se uopšte izvuku gore do Živinica i šta ja znam. Sa svima smo tu bili dobro, do zadnjih dana smo skupa pili kafu i sve. S tim jednim svojim tu komšijom, prvim on je Srb. Kao danas smo pričali, on nosi automat i sve govori, eto kako ovo sve nije u redu, kako ovo sve ne bi trebalo biti. I normalno, tako je moralo biti, jer mi od nas tu niko nije imao oružje, ni niko imao maltene ništa. On su nas držali sve skoro na nišan i gledali svaki naš pokret su znali. Šta ja znam, nadam se da će biti bolji i od koga možda nisu očekivao tako nešto, ti ljudi su bili maltene najagresivniji, šta ja znam. Sve mi je ovo teško kad sam se vratila iz sela i pogledala ovdje ovo, jer ja ovdje i dalje živim, vjerujem da ću ostati ovdje živjeti, šta ja znam, ali ovo jako teško podnositi ovako nešto. Zovem se Ana Bekić, ja bi sve nadodala ovo što je moja prethodna rekla i drago mi je što nisu uspjeli, što im nije pošlo za rukom onako kao što su oni planirali, bili su s nama tako kao jedna duša, tako su pričali i straže davali, a naprotiv sve su nas iznevjerili. Zovem se Stanić Mario. Jedino sam dijete ovdje na Čardaku i dugo ovdje živim. Želim da pozdravim kuma i kumu iz Slavonskog Broda, također dva rođaka moja, Iliju i Miru, koji su sada u Njemačkoj. I svojim da sam živ i da su mi mama i tata oba dvoje živi. Bore sačuvaj, ovo nisam. Još niko nije došao, još niko dišao ovdje nije, na primjer od Amerika, rekao, redu jesu ti gladan, da su ti žene. A koliko je ovdje svega došlo? Imovinski sam. Sad ćemo, ajde da malo. Sama ruke uvic. Koje ruke uvic je boca? Da je došao ovdje, kao ubij me jedan put je koliko. Nema mi šta radi. Te neka ona divizija, Ko je? Šta je? Razgovaramo sa gospodinom Ređom Mladićem koji se nalazi u kriznom žarištu borbenih dejstava naše općine na Čardaku, koji je pretrpio velike ljudske gubitke, velika oštećenja. Gospodine Mladić, možete nam reći od vaših prvih dana ovdje ratovanja, kako vam je bilo? Najteže. Što mogu reći? Sve ovo dobro, ovi su bježali s ove strane. Ovi su, koja je ta divizija, koja nadmena ništa, sam ruke uviz. Da ne bi ove divizije, ova koja je unušla unutra, ne bi ovdje bili poklati. A ništa tako.
Kako su postupali prema vama dok su oni vladali ovim dijelom grada? Pogledaj, 13 godina živim tu sa ovim Milom. Nikad nisam znao da on ima toliko oružja. Dao sam mu, razumiješ, srce Srbine, ali dao sam mu, čoveče, sve što sam imao. Nisam znao, razumiješ, da toliko ima u kući municije, najbolje puške, najbolje sve. Razumiješ. To nije... Ima ovaj Kuzman jedan. Onda je bio ispod ove ulice ovdje dole, ne znam, meni se čini da je on poginuo. Bili su ga ufatili. Drago. Dobro sam se sjetio da se sjetim. Znaš šta je bilo? Ove stare žene što su pobjegle od dole, muslimanke. I nema veze ko je musliman, ko nije. Oni su sakrili ovdje u zečne kuće. A ovoga ovdje. On je došao mitraljezom i njima naređivo da selu kao u zatočništvo razmiješ u Dragino, u taj podrum. A ja došao, razmiješ, sjedim ovdje, šutim. Mislim u sebi, nemam oružje da mu ja kažem. Ja sam otišao, ženama podnio šteku cigara. Šta praviš? Kad je bilo po čutma, kao navodno da će doći. Kako se kažu ono, Ujedinjene nacije one. Kao da će nja vost. Kad je bilo po čutme, razmiješ, opet jedna žena, Ređo Mustavić, nosi svoju sestru, naku staru, na leđima, ja ovdje sjedim, gledam. Odnesem im šteku cigara, pa di bježite, bolan, sjete tu, di jeste. Taj, i ako se taj obrani, a onaj mi rekao onaj, kako njemu ime, konobar, da će sve, brat, muslimane, Hrvate, on je u stanju jedan sam, da će poklati. Pa eto, to je dobro. Ne mogu ja ništa. Gdje ti je sin? Sin je vam pričao o Teo. Ermina. Kako ću ja govoriti? Fin. Ma gdje je evo? Ostavila si kuću, ostalo sve šta ću, izišla je u prljavoj suknji, vozi podera. Aj, nemoj se skriti. Izjavi svoj intervju. Kaži onako kako je. Ostala i kralitelja i kuću i djecu svoju ostala i zeta i sve u Boga. Risto je isto imao komandu razmještenim Srbima. Pa Drago imao razmješ stanicu. Pa to ste trebali razmješ, šta ja znam, nije bio već ovi ljudi koji su mogli to da organizuju za to. A Rodo razmiš dobio od Riste uniformu da puca na mene, siromaka bez noge, jebe mu, sve mu jebe. A pa meni, to je kukavički. Mogu samo ovo da kažem. Na pragu mi je 70 godina. Ovaj rat danas što jest, ovo je jedan usrani rat. Jer sam preživjela rat od 41. pa nadalje, da je Derventa bila jedna divna slika. Šta ja znam, vidit ćemo, opet, ako vam bude nešto dok se ja malo presaberem, opet ću vam dati neke izvještaje. Ako dovoljno, ne mogu sebe uvijek, znaš, nadoći. Da ova glupost što se radi ovdje nije proizvod ni Miloševića, ni Karađića, ni Izbjegovića, već je proizvod naše gluposti. To nismo pismeni dovoljno, to je jedno. I drugo,
mogu poručiti da pomogne svakome sada koji je ostao živ, da ne opet mržnje nikakve, razumiješ? Čovjek je čovjek, da li je vaki ili naki, pomozi ga, dijete je dijete, pomozi ga, da ostanemo pri sebi onako kako treba. Ovo nije zaradio niko, ovdje neka veća politika napravila nama. Oni koji su imali sredstava i interesa da na Balkanu budu carevi. Tačno, na Balkanu da budu carevi. Jer Balkan je ipak centar Evrope. Ovdje. Vidite ovoga. Trkao sam radeći ovdje. I ovdje. I ondje. I sve poruke. Ali mu jebe mater interes ko je to imao. Svi su bili knezovi, hoće još knezova, osim knezova. Hoće Ricu kneza, hoće onoga Dragu kneza, hoće onog Blagaja, neki u pičku maternu, ne znam za onoga Milu i onog svog prijatelja, duša mi ga ovako boli. Naselio ga ovdje, hranio ga ovdje, napio ga ovdje, omogućio da napravi kuću, omogućio da živi. I usranim se. Mutko, on je rekao da će ovdje biti mitraljsko njedo. Pa tačno ovdje kaže. Mohamede, na tvoje srtiško njam bit će mitraljsko njedo. Jel ovo to? Nisam bran. Jel to to? Jel to? U njihovim kućama. Jel jebem ti Boga, ja sam invalid 52 godine, šta je ovo? Nikad nisam u 40. godine nisam ovo nosio. Stranu, a koji nisu... A moram nositi. A sad moram braniti Radmin. Pogledaj, rođače, šta mi Muhammed preporučava. Pogledaj ovo. Vidiš, bole, to moraš jednog čovjeka nabiti. Šta Srbi nosili? Od mene je ruža. O 60, jebe mi majku. Najveći krivci za ovo što vidite Srbovi mještani ovdje. Njih niko prvi nije dirnuo. A ovi mještani Hošteni koji su poslušali ove pojedince i koji su vodili u propast, to su sam sebi krivi. A to su bili 3-4 čovjeka jedino. Da vam nabimetuje sam Mile Popović, Drago Knežević, Kuzman Mile, jer je isto bivši milicioner, sad je penzionisan, ali on je bio aktivan ovdje u ovom naselju. Što se tiče koljača, on je poklonio ljude dole po šumske uprave. I tako, to. Naoružanja su dobro iz kasarne, to nema dvomljenja. To je porijeklo sve iz kasarne i iz vojnog vrha. Žalka Udovičića, bila im je vojna ambulanta, medicinska ekipa je tu bila, Željko Stajčić je bio glavni ljekar tu, on je sad uhvaćen u domu Junaje, imali su ovdje svoju kuhinju, tako reći ovo je bila kasarna, jači izbili od kasarne. Ja, pa on su mislili vam gore Kosovo da će izdrobiti, on su pod vojska je naoružala, to sve oružje dobro iz garnizona da vozili. Dolazi kod nas gore na sastanak, ali neće oni na nas pucati, a svako večer izgore na nas u Kosovu pucati. Ko su glavni organizatori? Glavni ima ovaj Risto, onda Blagoja, Mile, ovaj Kuzmanović, Risto, bivši milicioner. Onda je bila bolnica vam dolu u Zdravke Udovičića kući. Doktor onaj Starčić je liječio, on je ufaćen gore u pritvor. Što mislite, koji su njihovi motivi? Što je navelo u ovako lijepom životu da radi to što su čuli? Šta će, vidite kuća, ovo je ko u Carringtonove kuće, sredite sve, šta im je falno, nije niko dirao. Ja hoće Srbiju. Nemaš Srbiju, on je došao prije 3 godine, pravi nama dobar barikade u Kosturu, ruše raste. Barikade, ne da posjediš svaki dan tu da je. A on došao 3-4 godine tu, ja će on Srbiju ovdje. Ovo je kuća, on dobro Drage Knježevića bio, ali našli kod njega dosta vojnog materijala, onda je našao kokar i novca, onda srbijanskog, on je glavni isto bio. Ovo nigdje ga su odli prije 2 dana. Četnik opasan bio, he. Jel to? Ja sam Režo Mulavdić. Sa Čardaka. Preživio. Ovo. Najgore
što postoji. Vidio sam šta su Srbi radili, šta su tražili. Po vreće brašna nisam imao, u njima po 6 sanduka municije. To nisam vjerovao. Mile Kuzman, da mi je iz njega vidjeti, da mu pogledam u oči, da mu čupam jednu obrvu, što je vikao, ja imam sam pištolj, a on ima mitraljeze. To je Kuzman, Mile Kuzman, on je bio njima komandir, isto glavni bio, među glavnim je bio, četnik. Našli isto municije, nešto nisu našli vojnog materijala, garnizona, sve su kod njega našli, on je glavni bio. Komandir nije ovo. Kad su oni vezli da u nas nema balan ni oklage, a nije puške, oni su odmah barkade postavili, razmiješ, i onda se tek naoružavali i razmiješ toliko municije. Odmah odvojili se. I opet govorim onim, razmiješ, kako se zovu oni što su došli da nam pomognu. Riječani, je li tako to? Riječani, tako, u pravu se. iz svih krajeva. Koji su nas ljudi spasili. A bili bi ovdje poklani, isto bilo bi džulbastir. A jedna što je žena sposobna za 6 ljudi. Izvadi mitralješca ovoga, baš najgore gdje je bio mitralješca, gdje sam ja otkrio, razumiješ gdje je bio. Iz onoga podruma, naš stara, sam to brato do ovdje, puca kosti, žena sama. Evo. I ovo izvadi, a ovdje ovoga izvadi od te Zagorke, razmiješ mitralješca i nešto kaže. Ma jebo ti, kaže, četnički, kako ono kaže, da mu jebe četničku mater, ko ti date taj automat? Ko ti date to? A sve najbolje naoružanje, čovječ. Kad sam došao gore, otvorše se vrata. Kad sam vidio Milu, komšiju svu, Mile, ja kam, ljubim ti kriv pogač, dobar sam se. Jesi mi se udavljao, nema te pola. A imaš te, kako si zove ne Topović, to Mohamedi. Rekao te 12. Šta znam, ono. Imaš na koći, ali imaš samo 2 dimnjaka. Žena ti je se udebljala, ti znaš svoju ženu. Da je i prije bila debela. Bila debela, ali sad je još deblja. Ko klagija. Pa što je jedno pričao, ja imam sam pištolj. Kaže on, kažem ja njemu, ti Mile, stalno meni bila pištolj. Imam pištolj, a imaš pištolj. A gdje su ti ona municija i gdje ti one, kako se zovu puške, one najbolje. Kako se zovu one? Bambolke. Ja. Gdje ti je oto? A vidi ja kam sad Mile, vratu. Gledaj, rende je tvog. Už koju bombu? Ne, fino, gdje? Evo. Mile. Evo ti, brazire, da ti posudim ovaj instrument jedan. Da ti ja sad posudim. A ti meni nije dao ništa. A Mile, što u zadnje ono vreme ti, Mile, moje dijete htjede, razmiješ, da ga ljudi ubiju. Zvao si, razmiješ, da primi oružje. Ali neće omre nikako, živote mu. Neće čovjek da progovori, čovjek samo suze mu ide, razmiješ.
A Pero veći dajem balan cigaru, a kam stane dok tvoj milici ne smijem ja tako lako. Ne znam još šta sam svega razmiješ čovjeku ispričao, vidim čovjek ne da progovori, mislim kad bi on meni dao povod, ono makar da progovori. A ti kažeš, ja nemam povod reći, braš samo 6 sanduka municije. Ja jebote Bog, ja nemam kruha jebote Boga, on ima 6 sanduka municije, jebem vam ja kam. A prokopo tamo mitralječku gnjezdo nakon. Jesi ti vidio onu rupu? Jesi vidio ti? Jesam. Jao, pa šta ste radili, ja kam, šta ste mislili, ljubim vam, kruj. Podijel ti njima cigare? Nije, ja sam samo fino druži komandanta onaj milici glavni. Ja imam 2 kutije cigara, smijem ja njima to dati, kaže smijem, daj vam. On njima onako baci i ja kad oni se pođeše, gužvat za ne cigare. A šta sam ti ja rekao, to si njima dao zato što je tvoj sin isto u zarobljeništvu, pa možda i tvoj sinu neko dati. To sam mislio, jer u mene je... Tako ja? Pa ja sam, tako. Zato sam mislio na to, što sam ja to razmišljao, ali kad sam vidio, mislim, bolje da nisam otišao. Ali ako sam ja išao razmišljao da nja branim ili da ih štitim, razmišljao, ali kad sam vidio ono, ja sam mislio zaista i u mene sin, da li je on živ, da li nije, da li je u nekim mukama koji ono, ja to, Muhamede. Moje vrato, dao će se ovo samo smiriti. Ovo je zaslužilo više Bogu narod. Joj, gledaj. Ciganka je malena igrala pevala Romane Ciganka je igrala, pevala, volela, Romane. Sad idemo popit malo. A ovo? Gdje? Koji je sad? Jedno Meksikan. Ajmo, Gdje nam onu jednu onu? A onu? Onu meksikansko. Evo ovako. Živo s majko, to rođače, jer
kad znam da tebe nima. Ja mislim dijete. Evo onda tu pjevaš. Može da ti ja zapijem? Pjevaj, šta hoćeš. Na sin go. Tješim se na razni način. Da će pjevati. Nije treba tu zapjevati odmah. Ja ti ispodeti. Gdje je gitar? Ne znam, gdje? Unča, ništa. Gdje mi tu gitar? Ljubiti kriv pogač. Ja sebi kako ja sad znam, a ti nisi trebao to, znam te on.